iraka ry'abantu. Sky TV iraka ry'abantu twakutangira program yitu eyishengero rwa mukaga oru ebiro byo kwezi 2021 ebyo kwezi kwa mwenda omwaka gwe 2024 ndi Boaz wa Mongolia okwanjora program eji eyishengero kandi abakuru bashyira mu studios abaratwebembero mukanura enshonga mukuru muhanga omukuru Moses Nwagaba lawyer ali mutawuno muna yekoresa akara RDC nyino mwami natamba Edward na rago mishitongore ikitari cha government ecyaso wipa nyino mwami Alex gumusereza no NRM naraga kabula nanda yo nentebe yo bunyishengero abakabula mu district ya Lyantonde John Buganda kandi turi nawe John naraga busongora narago mu NRM so omukashishikeri zo batwatunga tweet aba negiriki yashobora hukuru ningeje tweet buri muntu ndajure kandi naza kugitaho umutima umudumizo w'amahega Uganda General Muhoozi Kainerugaba omutwite juti manyane nyumwazi yo nari yahatakasheshe niye chiro saa musanzu ne dakika 5:08 okay so ni yakasheshekeri zo niyo rwa mukage biro 2010 tweet ya General Kainerugaba negira ngo takuza kwesimba ba president omwaka gwe 2026 ruhanga ngo amutayayire ya mugambira ngo amani agate hakudumira amahega ihanga okulindisha ruza Uganda mbwe nomburi yobo General Kainerugaba nagira ngo na hasera General Yoweri Kaguta Museveni kwesimba ba president 2026 mbwe no ejo tweet ni yonkuru nawo tinkwamyo ngaro Twitter kuremera kusingayo ariyejo omuyugana ryitu omuyihanga ryitu Uganda so abantu tubahenda musyo tubone kutana kaganira cya tureta omukuru John abantu bahenda musyo murire kurungi muriyo mwebare korora no kwikazaho Sky TV so tweet wa ogerozere njubwine sa ejiro sa musanzu na dakika 5:08 njubwine sai 8 neti tweet ekutangarize president Museveni kuba nwe yagaraka kwesimba muhoze kintu kukirekura no abantu aba harivo baroho bakumanya tukuvumanya ne bakubara so butarafika kubisoboruke halo abantu bakutekereza ngo you cannot keep a country in some level of uncertainty ihanga kurure ko mukutebereza ntujyanka hindu then rumors bulyomo ba minister bulyomo tandika kwetega nyondo muzeyi nyondo Muhoozi nyondo so kandi Muhoozi akiri umumai so talona Muhoozi abeta kisimbire na yaenda kwisimba obwira bugesimbira tubukashire so for me it is a fact no wakubira tatire heje tweet number 1 ubira ataryo mahita kwesimba that's number 1 number 2 kubaga goma mustiri nakahagera president Museveni ohirone cyo kugira ngo nise cyonka konko bwari serving CDF tukora kumhagera passe ngunaje kujyo mu campaign no bato mutima ya nabana yenda ngo umuntu wa appointing authority agoma so for me there is nothing absolutely don't you run a risk nari to kukitekateka ngo ubundi haro damage mu akozera abanyuganda kubare ko mukugesinga for the last 3 years kind of bamwe abatwara for granted ngo nibabasa gumo mwirima imara yeso tingire icyo marabe ni cyecho no first of all tweet ya yesterday Taine buzare buona na General Muhoozi Kainerugaba kwisimba 2026 na Rote Simba tweet neteko kubeine papa se yegenderire kukiriza kandi as for now a year based on to the Twitter to the person who tweeted okay so kuba fate eberoho ngu Muhoozi najya kuba president wa Uganda and in 2026 the tweet has absolutely no impact on him standing in the 2026 but most importantly abantu aba lesere kitekereze icyo bakahihanga an option bulyomo wena owal soba
ateine ruwango yo mutumagwe na ruwango nko umuntu aba abantu abine hatred, natural hatred no mu studio mu abantu barume, but now o ateine ejo for continuity purposes ihanga omuntu akida yari murikira all over abantu baroro obusobozi bwe no bunafuwe. It is therefore incumbent on the citizenry obwira kuba buhika muhoza kaiza abantu nibamangu, we know you for this, we don't know you for this. So lastly on the same really miaka 82 by close of next half mid next term President Museveni kuba gisinga kuba iza akagisinga ngaja kuba ni miaka 85 abantu ntwesimisa echa President Museveni kuba kiri sobatyo ine memory ejo konka abantu nutwebwa ngo President Museveni tuwe wengene myaka 8 ombyaro bitu ombitoto tukugumamo abagurisi be myaka 8 tubeine tubeine wantu bari aha very good tubeine so yo wali uko omuguriso wala cyaro cyanyu wa 8 emirimo ya district kuba dumuha nagishobora tukagire ihanga naho uyu ori uko ori mbarara ori kamwenje ori kasese ori cyuruhura seraha cyaro cyanyu wa muguriso myaka 8 namushanju 8 mid okay uko 8 musanzu najya kuba na mara tamwe Moses omuntu woku mwongerere kigaza na nikiri so you tiyari that engineer advantage enaba nkuru central role ya Muhozi Amina azana ne imwe abagi uko okuba nenyu President Museveni tuweke azibana nena abazibana nena baroko abagurusi tunga bo baliyo abagurusi yatonde baliyo neba sobora emirimo yokoraninga ihanga especially ihanga ka Uganda given its geographical location, given its all other problems. So answer number G, me I'm not writing anything kunga bini answer. Noga omukuru twita gitiro, you must be happy and relieved somehow. You think wasa kugira happy ahubwo first of all omudiana zakore kigwi akiza kajata nakirika witegereza ekigwira shinga bakikoze batogora bamwebaza hate omuntu yana kwiba ente yawe kweza yaki yakiri ati narokoka yaju atkan ko aheza atinyebaza atkan tingwibire atinyebaza atahunye twigambora atshome tweet. I would like a quick comment. I would like to announce that I will not be on the ballot paper 2026. Almighty God told me to focus on His army first. But Almighty God Museveni. Almighty God is the Nagamu Togonish. Almighty God was the Guamam Amanze Afuriama. So I fully endorse. Kunka no wabehera mdumzoma kugira ngo Almighty God Muhozi natanisa na manyishe na manaranga. That is not being fair to him. Yichingamba n'inchuma ebikorwa byo no mu Uganda bikorwa as if these people bino bushoboruzo kurugara ubushobora ngara. So I endorse President Museveni in the next elections. Now first of all, me am a lawyer. I'm not an ordinary Ugandan. Dini John! Dini John, I'm not an ordinary Ugandan. You go to court if you are a lawyer. John. Dini John. Yes. John tokana waka wakagamba. First of all, it's referring to me. Tweet nehindebere. We are waiting for the man. Uno gambi hanga. Mutoza kwesi imbe kumira na mkaka. Is it self-prison? That is prisoners. Echakali. Wajira mwiwe no yendosi yunga. Muno hajira. President Yoweri Museveni wajira. Wabikire ejon prisoner ya kabi. So hata nani mpanika charge sheet. Niwenga roho yana mpanika charge sheet. Uganda fasasi Muhozi kimergam. Count one prison. Hata nienda kujibu na niwa no batmao
Minister of what? Minister of Justice and Constitutional Affairs. Now why you tell them PNU? Ngwe mukumi mirabana mukaga. Ekyo kide ekyo civil society ya mposi which apaso. Executive director. Ngwe mukumi mirabana mukaga. Ngu PNU. Ngu yera lete leader opposition. In fact ngu chacha abeche kichine chikwa kanisa movement chikaleta ba MPV ncho lete leader opposition. Minister of Justice and Constitutional Affairs. No way chief disciplinarian is the superintendent of discipline on politics here. Yajam civil society organization tichibira chobede civil society NGO. Ngom NGO na za ko gaun. Leader opposition. In fact NGO ni yara singa yo opposition kuleta ba MPV. Kale NGO kale government organization. Ngone kuleta leader opposition. Tichiyo mwihanga n'abantu abakweza na tune tubirimo. Noga tubirimo yari obu minister arugamba omukapasite nka minister kandi yarogwa kwa personal opinion nara analysis talk show KG or any other forum. A minister should act ministerial. Always. No gwejiro twasi bona wano rutaka minister. Topics wa kurote ke president de richezo kaza kuda. First of all, twine ekireje bogota Political Parties and Organizations Act. Ne ndango waraze ko yitichibira cyo gutegeki. Fielding a candidacy. Umze kwesimba murondo bururu ngekibina cyo gutegeki. Obanzo yanditse under the Political Parties and Organizations Act. Icyo ni teregiro cyanga twena tukakitaho tukunzire kandi abantu bakutambura. Nari mu gice tambura. Yingi mu gice tambura yingi mukombe ntambura cyane. Hata raba ayindikiriyo hayizira hazukayo ababyangu bote bakora taberejo. Hata kile biko wara above the law. Mu Uganda. Umutara yinkaho shamushamu ziyaiza kushemerwa. Mashamu zanziciro cyo cyane. Umuteza kushemerwa yaje asibika twiti icyo bazanye ndibere. Kate kwenda baraje konkera mu Rwanda kumwe. Prisoners. Kokana mangu tino na mugambe. Hata genda hayibukayindi group endisho. Yini license. Yoni yamenye okagira muzi na Museveni. Hata na license. Thank you. Yokore mbire tina afternoon tina kwenda kukwata mamba kufikira. What type of country are we building? Chokore bana John na Ijanga na new deal John. New deal ordinary Uganda. Tinko basa kuijanga ka discussinga. How President Museveni kare bazori no President Museveni para jibu aze umtaba izo no plans zikika cha kabuta. Kokitwa itunkaba ya Uganda ni tutubwire. Mutima mutayo kataka tine plans zizi. Izo no plans zanyu zikika cha kabuta. Kaba ya Uganda tine plans zizi. Abonje mutonga ati ekika cha kabuta kuko acheta. Katutware tutyo. Choti chikatongine. Chuchiri yamuramo. Katutware tutyo munechika cha kabuta. Imwe abasigara abanyarwanda abonye muri mu kutongana mutakucumena meyanyu mukadefeating ekika cha kabuta kuko basono tumanyi no baryo witu tujyo wabo no witu ina tujyo wabo no baryo witu tujyo wabo bine mu zitu bine sete zitu bine motoka zitu batembenyo zitu bazami zira yitu batangu uniform yitu rero bagaka batugambara ibikwedebera juru mukamara ibyo byo naza ko atyo hata nkori yajya kurgama kumwenda nena bari ababisi abacana leta bomba basaba wa president na nyine kibuzo John kurgama nena tatanyo kazarwana na mushanga bakire ukataka kwata gani ibare katera umuntu kokara bakwasere umuntu uri bakamutera bakaterura abantu no reba kuriya kandi utakureba. Thank you Alex. Twiti yo mutataka ndamukazi obori mpiro yo anyoni wa NRM nyandi wa NRM akantu wari umutse gukura mutse habanyakabura bona abanywano bitwa buri impo mude kashagama Lyantonde Ruro Lyantonde Town Council abanywano bitwa lyakihura Rwoma Hansoko n'abaramsya kandi bakunda mnonga. Mr. Bawazi echo ambuza hati twiti oko yizire abantu of course target a very discussion. So
abantu nibateeka ki aha nshonga egyo ekwatirine na tweet nk'ekyo nikyo kuriya twagifora ko muramwa turiyo so we are all challenged now konka ko orikuzaho wagireba nyenda kugambira ngo enkoko neteri hureri rumwe so tokubasa kukwata enkoko kagisaba amahura atano omwizoba rumwe so really nono oreba ngo there is where you are messing up konka kintu kugezaho kushobora no kugira ngo ejo tweet kwere izire abantu target yabeberiye abantu bingi omunsege yituru mutude nibakunda kuguruka n'ekibareba nibahangisa omuntu nabasa kurugaha nyoye nwabe nambuza konka shiwe abwenje utagire mpiro yu najya no nyoni nza gumana ko values za NRM so PRU yes ruho ugira umuni mmanya okuyatandikire inkumanya konga kandi cyo tuza kugira ngo ingire okuteka teka ko abantu yisuka henyuma ebibina byose nibizamo aho kitini sama mbabaza kindi kibina go forward abantu bizana biruka batizamo eje sato ka tunga umuntu no go forward ari bakamba gira bati now toko basa kutunga umuntu no go forward ko kugarukayo hati you wait hati nupu next time baza kwesi harabararge hati ntuza kusangayo ekibare kiri Masaka timwe je Masaka na timwe ya Magere so noza kushanga ngo abantu bingi nibagenda na political wave nkoko kureba MPs bari yabanda mukumanya we hagire kiza naguruko mu DP agiruka zo mu akiba nagira to mwaruga mu agira atata abamwe benda vote of sympathy so ayerwaza yeteze mizumu so ebintu nkebe so ecyakube kikirene kiha no kugira ngo kuture twine kibina cya NRM orukurira nonda ngo hagire government nekibine cya NRM zumu NRM ugume so otamburaho orikigumano nogira otu mbona haturiyo ntuyebuze kibuzo hataba bebe barumo because abantu bingi babe bariyo mbajya ngo NUP I mean PRU neza futwara abantu mu parliament konga bebwa kumanya ekine kibina cyebyo butegeki cyaye handikise so osanga kitake handikise konga no barashonga kitake handikise okay fine kukire kiryecho we are not challenging it I'm not challenging it kugira ngo shemeye kuba kiruho konka nyonyi nakubene inkiruzana n'umuntu owakubye nagenda na nekintu kiruho kureka okuzo mu group pressure group yes so muhoze yajya mutaguza kwesimba iwe mchancho manyisa ki abanyarwanda mbahumura abanyarwanda bagira ikiniga hariho tweet inari tima kukwera bishinza kujoreka John umuntu yanajati cyatani n'ubusasa mutumate na Museveni mukunda nkukunda twonka kandi mbere mangu no kwije nujya wonyegana mbahurira bahura mu hosto za kwesimba hati omuntu orukumanya ebyo butegeki natansa omuntu kiriyo mu mahe na no muntu otarinkahi mu mahe because constitution ya Uganda tekwikiriza omuntu kwesimba hari nkahi ari serving officer so ekyo butesimba bwe ekyo musasa nko muntu nko munywane nebindi konga kandi wagendero mu mateka nebiragiro norenga yari omuntu ogwa batakuza kugira ata kuza kwesimba kandi cya kabiri hati omukitabo cy'ebiragiro ombiburi eshuri 17 omusorongo gwi 13 ino kugukushobora to kubasa kugira okuwa yerega kusinga shwamani okutegeka notekwa kugira okutegeka okukuruga omubantu bawe omuka so hati oratanduka kuchezana nasho ekya kabiri oriyo no servinga omu government kandi oriyo mu kandi itekano kwerere rero kandi oze kunanga so tweet ya General Muhozi ekikire kimwe in fact nyonsemerirwe mnonga kunjirebere nahora nagira mani najya ndaha ntati omushija atakubasa kugira ata kuza kwehanika arise nisa akakora haka naka kakiripka benga tamba yagera 2026 nange nkomaho so meaning that omukuru arorede nuko yagambira ati yes arorede reka garice tumuherezo buhagizi tumushagike buri kimwe cyo ndakitambura mu misho okay yes wabare turiyo mu program yitu yishengero hano Sky TV edekigana 33 za inkuru mushahina zakasheshe Boaz wa Mongolia batahibanje turi nawe John umwami Alex Gumusereza umwami Natamba Edward umwami Moses Nwagaba ntuganira aha tweet ya General Ken Rugaba otugizire ngwe kubira na mukaga tar habaloti natamba yes please egi tweet yakutangaza bo bari umwami Boaz kandi kanya kiri bakano risi batahibanje
n'abakutureba mwena abanyaganda n'abari ya Uganda tweet nyote ntangariza ahabwaki ahabo kuba MK na PLU okubyizire kubyatandikire kono kano reba ngo tubari muhanda mulungi ogu ene omuntu ori serious okwashimekwa na behaving. First of all nkabatayi banje kubagamba kushanga no engaging active politics which is serving army in UPDF for kutwara ranka actually almost the top ni wari kugitwara konka oriyo no kora so nyokunjire tweet actually twandike kunyije umutwe no kugira ngo konka shi ahabwaki Uganda gumizemu no koreka ngo hariho abanya-Uganda n'ibyana bya Uganda hariho abantu ava kwikiririzamo kugira ngo nabasa kwemerera agambe buri kimwe ariko yenda amateka openere omuyangwe na nyekiro then kandi hariho goro kugamba yaiza kugamba ncyakara bakamcheza mishango bakamusindikariza because turebere ame officers ba genoti nyefuza ba no bamanya bona ngo kubizero kubargireyo abakwenda kwesimba ba mama mbabaza kutwantu tugamba aha akijati nyenda kwesimba bwa president ngo kagweji hati turiyo turebe muntu first sani kandi really general arho nagira ati ni supporting a president kwesimba so mbwene tweet hino kwe nteganise mukachembwene konka nabwe nyenda kusima kugira ngo gomshati ya tiari kabanya-Uganda bakazahare baja biriri umwambo wazi hino bona beniziraza nkagamba hari umucyara ninja na representing abacyara General Assembly ya NRM tukatura ubushenyo ko meeting ya Emera yagira atata ba NRM ukatwabona bona akamwatunyangaraza supporting atunorera President Museveni atire kishanaha intwiga irya gati akwaneza kwesimba bwa MP aharo President Museveni aharo PLU MK hata NRM itoba NRM twagiro tugene na MK so rero reba ngo na nekibina cha NRM PLU mayabe meshereka mungu yenu konka ni manyangu almost halfway yaba NRM bayibagiro mu PLU akwa abantu abinje abantu bareba kunde nyenda kwesimba bwa MP ni ndabera honka nazo wa MK ni ndabaho nazo mu NRM aje nkuru ni ndabaho so shango umuntu atandane mwenye nyenda kusimba kugira ngo at least arigireyo no muhenda amateka bweye konka ni expecting ngo na government na yeshime kumpanishinga mu kabandi tureke kureba real umuntu narwo nahenda amateka mu yangwe konka kana bwe tweet nangwa gisingire samushanje gwekiro umuntu kama yaba barasoba ninga hinebe mu muteganisa konka mwe no wazengura hanga yamarabara maybe babagweje giri konka nico ngumena kwebuza hwecho yes abanje namtaka mvire mukoti kumwe mujangwa bena henebe manya umwambo wazi nabo kutureba twaza gamba amazima kandi no mechi siri hangeri especially elites nite turiyo twitihanga abashoni to karga yo kagamba amazima korona reba trend zikurga 1986 trend zono kuzo kutambara no reba ngo umuntu ro kurgayo akemerera amazima that person may not either survive ningashi ukashangara successful omwihangeri so itwe nambwe nabo kwantu gamba amazima gitu nyo nambwe nyene moto yanje kugira ngo kalenda yanje already market obanga amazima obanga nkoraki esha yahika ninjene konka ekiresera abantu batatu mutwara mukoti nibyebyo abantu bakubene bamutwara mukoti no kushanga ngo nabamanya ngo in case wahakanisa somebody maruba fast son mazima you cannot survive John close this out hati nibakurya nona ahura bisoba bingi kandi tubikutangaza for the first time kuba ubunani ndandika nakugambira ha natural hatred rwango yobuzarwana that is your opinion konkane basakubita rwango hereditary abo kuba owatakunda muhozi hati kuba rtaringa nyichana mukunda yes no so hati nebekiko omuligalizi amateka noro mundu nagambisa amani so amateka nagagamba ngo umuntu omukozi wa government obarija kuba nominated ebiro 9 asimiri kuba mazire kutaho mu ahansi ko tukagagamba ngakahinduka so president muhozi heine oyasabire nomination form so mekoga no horo mutu nako samani mengi example manya bushenye manyankahi uyibuza where are we going so example ya kabiri eya ntugiyane nagamba hano batmaho
Nobert Mao akahandika opinion ye omu New Vision. Opinion ye ekaba erumu okutekereza ko mbisoko baho nyencha. It was futuristic. Because akagira ngo uwe haloho abantu abagiro mu electoral commission bakarazavinga ibara PLU. So PLU, Patriotic League of Uganda, no weraberi manga abantu bagenda mu civil society manyabanda na NGO manichi konka mu electoral commission, the name was reserved. So uwe kawe ngomuntu amazire emyaka 34 because he joined politics at Makerere in 1990. Naibuza oberali civil society ahabwaki reserving ibara mu electoral commission ku reserving ibara bakuturora nukugira ngo ibara ryanjye ibara rumwe no turaba tutakagire on process yo registering official ko katagirondo yaratwara intention leveria intention yene manyisa ngo biro buraheka automatically nujya ku registering party ku reserving ibara mu electoral commission cyo kumanyisa PLU ekachikora habwaki taragumizemu eka registeringa then obia reserving ibara. It is because of the same law, because abakubeire bali ba promoter ba party obwekuba netandika bali in other parties ne batwa Kagabo ne ba Frank Tumwebaze ne ba abakube ba promoters ba PRI ba honorable Kabana iteka ndagamba ndigira ngo tosobora kujya mu patendi hatakasigire umwaka gumwe tuwa the general election. So hata mungu aja tindi muntu wabutosha kandi hata muntu wabutosha kandi kawagama ku muntu wabutosha. By the way, ni very yesterday benyine ahantu hambere umuntu yagira ati nowe agambira ndo mugenzi we no baye bali mbyabo atireka twiti prison ngako wa boda nambira ndi buri umwana wa boda ndi boda wao ndio kozesa ubera takutwara umwana wao isomero rega twara mukazi wao waruyire nojya kudutuma tari umuntu wa boda rero umuntu nagamba okakora nagatindi wa boda ose tumbwe wari we kitaro no tumuri ba kitaro ba lawyers remitiriyo buri umwe nakata kujya kusoma amateka secondly ba lawyers tubakora amateka kukora iteko mu Uganda qualification is 6 because kukora iteko in parliament politics is kukora amateka amateka zigakora politics. So Mao akana agenda rati ekigenderwe ki ekyo kugira ngo NGO kandi yarzavinga ibara omukachiko kele or register of political party. So that's now and last on the same General MK ni head of PLU kandi no bamero ba CDF azaguma senior presidential advisor of special operations executive organization and nobody has ever gone to court to challenge why a serving senior military officer a CDF is a senior presidential advisor. So tweetie a Twitter space Nigeria, this is the official account of the CDF of Uganda, head PLU and senior presidential advisor special operations. Now when he tweets ya tweetinga omu capacity because statement zin to so kuzumwa atachingaho nga CDF kuba enda kutweetinga nga head wa PLU how do you know yone abanyangore bajya ngo umushango mukuru nubwo gucwa onsi General Henry Tumukunde akatweetinga 2025 wait akagira ngo na hakansa third term ya kigambira radio yo Uganda ya kigambira dindijo yo Ruzungu Tumukunde bamukwata bamutemishango yo spreading harmful propaganda. Hi necho monde cyo kumanya kito kitakumanya ekibemba junana Tumukunde other than kugamba partisan politics and then obone kugira ngo umuhozo we takahenzere cyane manage wayebwa educators tweet ebyanye ebihangira hati ya social media no manya ngo muhozi abene capacity yo kweta press conference akagambe biri mu Twitter. You think he doesn't know where media houses are? Do you know why he cannot call a press conference and have it at tweet? Do you know why? No matter yes, John ahabwo bukuru bwa talk show page n'abantu abakutureba ko HTNS. Are you saying in Twitter tujitware nka discussion ye bara tu informal Twitter toka identifying toka advocating ina president we angarukoze yarukoze se muri no jangu Twitter
teri fit for public policy manya kindi nikugambira is that you are nyowe kuba ekintu kitaha twitter kuba kidaha twitter yanjye norora abana nomangu Uganda twini ibiteka eri kutanga omuntu okoreka obusabu abagana mwito gwerere nomanya ngo bona abakubitaho nanga no bakoba babyeterireho ne bagenda ne baraba omugeizi okugira ngo esumi yanje ekabora nale baginyibiro natari nyowe because proof yo provinga ngo omuntu ogunwa bateyireho tekusana no nyowe weza hano nkegambere binagamba. Those are two different things. Whether it is a public communication platform, that's a different matter. Konka nyowe John to the nawe aha official social media handle yanje ahatari iraka yanje na video yanje ahal handwriting nyencha nikinyanguhera nyo kugira ngo esumi yanje ekali mukono takire nari tari yora wait wajangu har account ya CDF na ya senior presidential advisor name it's one official account of the CDF senior presidential advisor and head PLO. That account you read that it is one. Yes. And for you teenage buremezi bono washangire kando buremezi those ebyo tubikune baringa no kwendekera oburemezi no izuka buri obyabe nagamba habyo kwata kinga Kenya akagambaho ebya Russia na Ukraine akagambaho. Let me tell you ebintu bibiri omuntu oyahandika ahatalo mukono gwe na nyo yagamba video yanje ekaba captured those are two different things. Na lastly ahacha Kenya president tarari actingire acha yes kan president tarari acting na hato baranda and kwari atekingira action ahacha Kenya abenshi nebindi biratakureba ngo president takes action as and when he wishes. We don't tell him when he should take action. Now acha Henry and akarahira in the constitution acha Henry tumukunde yes kwa constitution wa hora ngo halo wajitera robert acha Henry tumukunde jama gamba. Those are the things I'm talking about. He cannot cherry pick to protect the constitution. But he can but the takaba selective nimbuza omu constitution ni ekiriyo ni kigamba ngo senior presidential advisor when we mukunda kali senior presidential advisor ekikuitekere kugamba ngo senior presidential advisor ma senior presidential advisor na politics senior presidential advisor no mutangota. John, are you holding this argument? No, not politician. Are you not losing this argument? First wait, no mango before 2006, actually before General Aronda Nyakairuma. Talo muntu yabeire na savinga omu cabinet atakartarinjira. Atakarjira omba. But now even Mhozi as CDF now, he can be prime minister or vice president atarekwire ene because now we have 4 ministers who are serving generals and none of them has retired. General David Mhozi is a serving soldier. General Minister Katumba Wamala is a serving soldier. General Wilson Mbasu Mbadi is a serving soldier. They have not retired. When they are in the cabinet, do they talk about the military? No, they talk about their dockets. Are their dockets partisan? Are they political? The answer is yes. So where do you draw the line? Anyway, nicho nagamba kachetu. Yecho nanyenda gamba, of course nanyandira icya twita handu echo nanyenda kuchakanisa because ntumanya ngo it is official kandi nabo gatakargira kajyateba imbe ningamba benizana tutwara nk'amazima. Konkana bwe nanyenda ngo tutakargira ha atwitejo. Omwambe wazihine ka twita kandi aku MK banze kusindika takasindikireko. Yagira to no civilian will lead Uganda after President Museveni. The security forces will not allow it. The next leader will be a soldier or policeman. Can you imagine? This is the country ngi hangere turmuhati eti yonstamburamo kandi abajona bari nangwa batukizire ho nyoni mbasa kuba muri mbigere ne bareba everything is okay. Arobta benturgahero ndukeza nkani ndugahero kutwara ndingira airport hakara group y'abasigazi nkamunana bajango welcome to Uganda where everything is possible enyonyi yone katka yashe kandi indeed in Uganda everything is possible. Alex, nchireka hi democracy yitu twahikanga yo mu kugiyonja ati echechi nyono reba tinkuchereza makuru mingi munonga because echamakuru kiro so ebe nebyo kwiza kuteganisa kuterera horwari nebindi konka ntwenda kiriya ecyamani cyenyine so turiyo ndureba NRM nicamani ki ni NRM
so NRM ryo mu government esati president yajura birthday kabayize mu branding ya PRU. Of course buri muntu ayino kwa kuteka teka abo kuba umuntu nasa kure cyo wajwara neki najwara neki ninga wasitamo umuntu bakugira ngo ryo FDC kandi yo wa NRM ekikari ikaba adopted bagitwara abarankari so umuntu tikikumanyisa ngo kara iyo muntu yajwara so PRU bakamwesebaho no tukumwesebaho oriya no ati PRU eryo mu government ne amutaba uri kugikurura ni mutabano wa his excellence hatshiwe kuwa wawo yino mwana hati noza kumbinga ngo kujya ngo ayine ekibina cye no hori qualified kwa kansa PLU mu Uganda no haje mu gucya kanisa atari umuntu no NRM mu gucya NRM na qualify ngo gucya kanisa no tukujuha kanisa kuyaho no butagitaha no basa kuba no gireba ngo kweri konga to kuza kujya tunyo kugenda iwe kiryari iwe it is your constitutional right kugira ngo either no basa kucyagira ningo tacyagira noga ba junior throwing a very serious challenge noga junior throwing a very serious challenge yagira ngo abantu bari mu mahe Jeno Muhozi Jeno Mbadi Jeno Katumba na ba minister and babari mu cabinet or any other fora Chenkwanza nibikirizwa kugamba politics partisan or otherwise mbone kitana cya Muhozi abonye concentrating ari Muhozi kandi twina bari yabutwikirize na parliament kaba vetting Prime Minister ina responsibilities on constitution is stated na senior presidential advisors in constitution yes senior presidential advisor article 1 yeah ma president article ya so a senior presidential advisors irigo ekyakabiri ekizibu cyo kusoma amateka mu kuzire bicyecho first of all wait emirimo bandi kweze yebiri mu government gumana ubugana gushongira ugundi tokwitizwa ko somo mu gume kwito gundi icyo niyo principle yo political doctrine ngira ngo koze soko murumo oshongere ki ogo yone tambure ureke koze soko kwita kuri soko nawo ngo kwa abantu kwita kuri the constitution tokanya atiko wanu ihakanise atiko tu mujere ko kushoma eberegere bibiri yashange conflicting yotorana ngo kubigita kubatwagera ebutana ubigirota ubirito sati nguriba ya presidential atlete meeting bito timu abanza ukire ni cyanya ko kuzo mu ngoma mnonga umuntu katuranye osiyobire ofisi eshaka ya ureba ngo president ushaka bakabaraga when hato ko umuhozi wenda akatika ngo umara kwa sepe na ruba president na wewe yahigwa kabushoka ndashaka kitarumu nibabasa ama na hangu kwa president bazamubona thank you kari so tinji mango muntu watura mnongo mu ngoma harebi ndakutaka kushaka ibyawe numo uko witu hariyo mushinja akareto mugisa kambuza tarokisha cyane atukumurwenda kirane muri sawepe akirane ibyo hatezinga hatabone agarne hawe yakada nebe mwene ubwo yaje atezende nezanje nabahakana thank you so abana boni inje mayangu basicyo bwire ambo wi okutura bari mwakwabura ecyabanya Uganda na necyabo onkanye na begelesirisi abo muyakarura kabwire kaka president musebe kandi kigenderire tubya kategiri thank you akawire nakariya kabuheza president musebe namusoko rwanje bona onkanyo ni muhagera ko ni muhabu akwanyo yondi wa NRM na brandisho tiwa NRM ngeta president thank you kandi hatu nukamu final yari simba niza kumuheza koke kita kwenda no kucheza ihanga gitu bakahindura family yao thank you bakatwariza azif ikintu necaka kumuza ko ngwa kwenda kwa president umuzi ngurwabo bashaka abanyegana bakaze kamwize ukashanga turi mimi kwinshi hata kwaika ananita ababara bakafa bakaze kandi kolo kone myaka 5 kosomera amateka ko kabaho RDC kano sibo mkoto no hoza kono hara hamutwe ko homezere nzo mcherezu emyaka 5 ihaga dukore toye simu
kandi ni yesi kandi uko inenzo mukezi uko inenzo umuti imyaka 5 nuwaga bahendera ibyo ntabwo izoro ko uino hara nuwaga bahendera uino hara onenzo musoki onenzo mukerezi oine degree 2 oroloya okakoraho mu government ka RDC John, that you have said simba he had narukoreta candidate mwene yokora abisemo za kwesima kandi nina mapagera mara John we can only debate Kari ya mbuzi. and you have answered him abakutureba John kwana mbere mpaka nzakwisha ngizurumore hana na nukuru basi abantu bo bazaba Ah, batandukanye ninga kagera mu John abantu bo bazaba John ari nagira ngo muri asebyo ntabwo na miliyoni no wano kibuzo cyane wagabana kigera ngo abanyarwanda bona bakajya izo so Uganda John because aba nanishaba tugambe one at a time but yes you have yatakuburiza haro na rhetoric questions sure nuwaga bahendera then to gari each 30 seconds tingwenda kwesimba kagera muhozi so ekikwenda kwabura John abanyarwanda bajya ngo baro abo habuze bwa butahandi urokore mu yitwino mu Uganda thank you naye abataho kuteka ngubo ekiragiro kikakurubitwe thank you boto bacumu mwamutenyeseze muza kwenderaka mubudu no mutabana kongo thank you tinu mfungingo Sky TV irakari abantu turi mu program y'itishengero umukashijekerizo abantu bari dakika 5 tukayikarisha 5 kandi mu studios umukuru turi nawe John naraguma NRM umwami gumiseriza Alex naraga umenaremu kabula nyino mwami natambaye Edward narago musiva society kandi mwese nwagaba intuiga kasharin lawyer na Boaz wa Mongolia tuinaba Ekaya Crescent Hotel gineshangwa Kamukuzi hariya mbara nabo icyo bine obuhereza burungi aba Ekaya Crescent Hotel bine gardens aho kore mikoro bine accommodation aho kurara harungi bine restaurant yawe itakucinga ahabwa chance ya chamushana cyaciro bine byo kunywa ebya buri kika ebyo murembe gurho kandi wowe inobugenyi oine graduation oine wedding zayo orebe okora kwatagana naba Ekaya bino buyonjo buri kumara kandi bine umwanya mpangu kwemereza mu motoka nibyo kwerinda nebirungi beru kubangirwa police ya Uganda so Ekaya Hotel mboba kutubangira on program yitweji eyishengero kasheshe ko mukaga ninyanda tuhindure gia twate inshonga endijo eyaturetaho kukira WKAG Minister w'enshonga z'obulinganiza Honorable Norbert Mao kandi President General wa DP aizirengu nanda kureta ebiteso on parliament ebirabase kuhindura omberagira byitu byo kutera karuru twine biragira bishatu omututera akaruru ebintu byo biragira bikura igesi ekiragiro echa the Presidential Elections Act I think chatungire mu amendments nyingi twine kiragiro echa the Parliament Elections Act na chatungire mu amendments ekiragiro cha the Local Government Act na chatungire mu amendments mwese nakutuyamba tugambere abarema eminyeto bo urubwabo no ketarinyirwa nkaye byo nabiri mu those three then of course twine na constitution now mo nagira ngine mpino keza kutekateka nka level ya cabinet bariyo nabaziganira ukatubakikirizine ko bari ikizane mbakureta biro mu parliament and bimwe ombema watensize ngo tucendeze umurimo gwamahe omukaruru nza kwetigeza later tucendeze to what degree two tuyeho fundraising ombwire wa campaigns akubanza kanyisa voter bribery zihindura imito y'abantu tutora no mwembezi abujya no mugiga kutari kujya unaza kutukora ebiri mu constitution na n'ikiragiro mwaka banatorando zakwereze cya kashatu mawagira ngo tukose echoma electronic voting waza polling station wate cyara cya umuchoma echoma cya kutanaka bero tuwatera echoma kucharafe akarutwemereze nko president yabe natensa among other proposals but mawo aizengunanda bachendezo mu mugwamahe kungatagambire either kuyamaho mu parliament which is a contentious issue now result yatuwebuze amendments says proposals says electoral reforms says kuza kwisha can they go far enough kwa addressinga ebitu betwine nka reservation zabwa bamu mu karuru kitu
no haya kuzitoma nkora we reforms zazabiru tubuze reforms nari nekera gihe twine twashitoma nkora nko kushiri ntaba turi good to go hariho wa opposition ya service what bayekwata bakaraga nayo basere citizens compact eventually government era gikunzire yagira ngo hakataro bwire to go through that and umwe tukuza gukora ibiragiro bya ebikwata bururu tubikora mu piecemeal tureta haka turitaho kariya the other day tukahindura izina rya electoral commission. So all these reservations, all these concerns we have had about the elections, can they be addressed using these reforms? Mawa katoraganisa ebintu bingi nyina kutandikana Edward Natamba. Yes. Mawo muhurire ebuzo ne bibiri bimukana kubuzo muri cyumu. Did he sound convincing to you ngo ebya tekatekano biza kukorwa kwindura karukitu obundi kuka hakonanura bingi kusinga abananukire hati tu ekizubu n'ubujyango twine zo reforms nari ekizubu lack of implementation ubari munonga kandi nashemerwa no kugira ngo watandikanangwa watamune ikintu kitwabe twaravuze mu citizen compact on free and fair elections ninyuka bikabiri bibiri ko kikabiri na mukaga November 2014 tukashitama hotel africana twatensa na kwibirezo and political parties zone kabazese naho narebo no batamaho by then ninyijuka twatwina iba kweta state of the nation platform tukashita makororo buru end of first week of every month under accord advocacy for election for climate and environment. No batama was key in that platform. So tukashitama hotel africana twahinguza compact yitu ebe byari yo nagambe ibi it's among ne bimwa bintu ebi twabetarabize so hati ni ndeba yo nabagarura apikingire mu bice which is good. Of course nka biometric system no manyangu twantu gikosaje ne tuyamba konka tukagikozesha hata yo na suggesting hayona so nyoni ngirangu ebintu byayo nakora bitukumanya na namateka ebiragiro byitu byine constitution ekigambaho iteke rya electoral commission ekigambaho konka implementation nico kizibu ninyenda kubuza of course kebyari najangwa abakozi ba government obutetabera mu campaigns hati no batakukimanya ninyuke 2016 kashangara DC na moto kapakinje na campaign ngera MP umutawo no municipality kuna gitire bishani kamera bajinyaka na number plate kuyakire kuyarjaho bagitemaho bateka hiya black nangwe no mu report ya election observe ya 2016 ne moto kezi bere kastekamo semuka with two different number plates ngo shikoje ngo akata kuchima yakana za kugitemaho so really Uganda kitiyo ntukora ubwiro bwingi no kushisha sente because amateka tugine konka abantu bo implementinga no batara no but nangwa araho na disappointed NGO yinkora na yaso wipantu Rwanda munongo butonde bwensi haza araho minister Beatrice Sanywa twantu mwita mama mabe haza ndi nimko set example ngo rebe na nabo kuzamba no but mawo ababene bagande ibintu every serious who are they heading so nkashikanaje ntunomanya I'm tired of fighting kashanga nimbinga abanyantunga mu bishara twatuzamanya za kabejo bishara tuzura tujya kwa kuna rebere minister Beatrice Sanywa yashikaye yaho nama najya munomanya it's high time maybe nito kwereza kuba umuntu wo kubano tekateka mu role model wanje mazimatine cyakora so no but mawo ninjana wana ndakoreka ngo ariyo nakora because he's minister of justice and constitutional affairs nateka koreka ngo ariyo nakora kuko muri mo bamuhire asome koreka ngo naza gukora by presenting as proposals ryo mishuga cabinet they are being discussed tujya ngo ikine icyo wing ikine government yes ikonka kuko wanumbuza nyoni nyisiga ngo tubikuza gukora ahabo kuba byakora no harukufera ekitarete nibikora ne kintu weki nangwa hata babene bagira ngo nanuburu ne bene babutero nakoro azinye nangwa nturana inshaba kunga ni manyango haba hakiroho isheka orukwenda ngo abaryo mu ntebe ebintu biri transparent nkako sebe byo mu kashanga tkosakara magezi ID yawe ninga fingerprint ne bagitekaho mazimana biturakore ha hari umuntu ogo ahabo kuba kikabasa kora washanga nkamahe UPDF eriyo ne bimvoro mu kwibakarura kandi umuntu uri kugenda kandi mena ugiyemo UPDF kashi nabaza kugiyemo manyarinda nabaza ko bitaho basisire wosente zitu ngo yo meetings nabarabyemo ebintu ebyo kubara heze babure kubikora umunyaganda we na yaferirwe
kongo kugamba ku bana bagamba abanyayuganda buri munyaganda noreba ngo actually serious The government- kandi no mangu n'amahanga amingi Edward- umu african gijagaza kwegera Uganda Yes, government inagitira pressure get reforms. So it is on their own budget evolution something. Kugira ngo barete reforms kutereza karuru. Abo cyo takubahereza that benefit of doubt. manya nkoko nakugambira we have been seeing trends kogere ekizibu cy'abanyayuganda ntwebwa mangu nihije ki barete kindi kisangura kiryo abanyaganda tambara batwaza mu kindi kiti bareta kiretse so really wano reba evolution ngo kutumenya tutambara ku rugo mu myaka y'imyaka nka 30 tugenda kareba uburuna no kuko yongera no butabaka now how people agreed for power ukashanga umuntu ariyo muntu beta kwenda rugemo no MP owitukani ndeba MPs bariyo barwana bonga enko nandije so really ntakagira mu hope and ni manyangu tindi umuntu omwe ni mango abanyayuganda bingi bariyo baruzinga hope kugira ngo Uganda nibasa kuba transparent as long as hakiriho umuntu uri kujya abantu umwe okufa no kukira nitibwa kusinga karuru Ubwo no hakigambira. pardon No hagizire ngo kufa no kukira nate kusinga. kashatu nota kukireba kana kuburize mbwene nkobwire bwa karuru agwacu no tware mamba nkishatu zikapakinga tunga mazima wano rero ngo Uganda karuru bakatera kabonera kandi niwe nakakusinga toro konsanda bwo kuba real constitution egira ngo abantu bararo no mwebezi ba abwacha abantu no batereza karuraninga ukashanga polling station ihingurira so real ejo nono kireba analytically nono kireba tokwetaga kugira ngo umuntu adiclaringe aha twargo mu karuru waza kororo wagadinga kororo kumaro kwezi kona round about mu Kampala na tete kibuye nkahi bisega zona na mama why and who is heading those members anyway so no tyo kumanya Noga. Akaruru kangaterwa hansi y'ikiragiro. Nabwo tukamya ngo kagendaje. Nawe mawo najya unanda kongera katereza. Tumuhe mikono omwago kumubanganza. I want to imagine. Omanya akabonero ka DP nefuka. Efukensi abageti ije munya. Bakwera twita kafuni. Kandi imirimo y'ijembe, imirimo y'akafuni. Eminunde mingi ijembe. Kurukora kaba kafuni bakatambuka hariya. Kasaba zo kwaragata kujyaki. Narutoto mu Ka umwana yaraza yishomera. Bangwe n'ijembe ryagira movement rikarwa mu DP kazo movement. Yatendere seriza yakaceri yaza kushora. Kaba kari yakafuni kandi kari yakebyasha. Hato no maiso bobo. Akagenda ijembe. Mao. uyaza mwa kwinjira mu kafuni. Nikachereba. So mao rinahinduka akafuni. Aho nawo. Mushabira kafuni. Roya mwana. Ndio gamba ni mchina. Former guild president Makere. Former President Makere alizire ngo nopu. Nguyane nengoma ngoze kwenge mbunu. Mushawi jembe wayiruka kafuni. Former MP Guru Municipality former chairperson EC5. Omuntu yasingira mayomba wa guild president akasinga kano chora wa chairman wa district. Ataro kintu kibinko kutaka. Hatu wewe wakora n'urya ko kagirizo bo kajya hoje. No bwempiro ofa. Hat excitement. azana mnongo ijembe ryane rihinga amabari Ayibare aramabare minja kafuni kenda koto kane byasha. So nona kugira ngo mawo urugendo rwe ayo nayongera kucendera man uko yabatandikire twari hati ekigenderwe cyo amaregi cyagiye nagize gushikiriza. Kugira ngo akamari tamaze kutereza ibyubu. No but now bakamutasi movement kwa achieving objectives zese. iyo kubanza Objectives zibiki. Ngoma tembaga Uganda. Gongera kurra unagoga jung government ya kwetsa. Cyo point yo kubanza. Ecyakabiri. Ngo president Museveni yana na umara na rugo. Hakuza ho mutabari. Ugwabano umwari amaje bagara haraga tumuhana. Akizire bitwe. bibiri Tarosera hamba wo uzarwanda kai nabareba ngo gira umuzambassador minister no sporting nobody to birthday party
nobody. Is not a nobody. By then, what was he? First son. That's the nobody. Minister, no escuting a nobody. Kama escouting nkamunywano. Umuntu agira abanywane be. Therefore, Ukunywana kwitaga kugira umuntu mu government. Bareba no Mario. Akagera umutoka ire yaga. Minisita yaza kutambura isa kuspending. Iyo bakatembezo. Umusentezo. Therefore, nyoni ngero twaze twicizane. Benchmarking, teta benchmarking. Which thing is no batamao. Ekiba mteriro mu government ya Rwanda. At first akaba wakana tekateka ngo bahaliga umukago bazo umukago ngo DP neza gumane erumwana wachi mukama we shanga tere ya mugambera amazi matiwe tukakureta ko muntu They are partners. hatukakureta ko muntu partners in development partner kai wera tungubuza at DP katugeni twatugamba environment DP ine shonga zayo policy tekateka yayo na movement ine tekateka yayo no batamao parliament na gabeyo agabe ya DP na ya government aho kwekeragiro cya Uganda tikwikiriza minister atwinga kuna mshanga tekwikiriza constitution tekwikiriza minister kurgamara mu government akazagambe ibindi tugeta collective responsibility owana wachagira batakuchagira icyo ukora mu cabinet cyo kutekwa kugamba hadi wewe ko yeta president wa DP ine tekateka yayo wano ugamba mu parliament no gamba mu government no gamba ya DP na ya government so ebiona byona bakamureta umukunjo bwo kwakira objectives zina gamba konka speed ya kutambura naza kuba mbi kusinga no mugenzi Chidu Makubuye Thank you. no maita ba ro society yankata ka ya kukaba ro society Chidu Makubuye bakamu ya mobisiki abgaje gwenteka teka keji no kumana no gabise bebitu bitakwisha now reforms emerejurebe ebitwine ebitwine emerejuru nimma akwetera gihe cya Uganda gengwa amahiga tazakari umbyo butegeki ebyo bururu ebyo butegeki ebyo bikombe hatorebe emboze yitwa abanzam niyo mukuru w'amahe uzombyo butegeki ebyo bikombe ebyo bururu ebyo kwedinga sibusato no basota kuba no mu government ugako kaidinga NGO PRU NGO nan government organization kana yo mu government kana no yebembera nan government organization atakuchetegereza n'ikitongore kisare cya government oyo musirikare omahiga government kari ugerere kandi kumuya oyebembera n'ikitongore kisare cya government no reba confusion ejo na energy biroho twine cyane cyo kujya amahiga zo mu tutu twine cyane cyo kujya shana nabwo ikindi biriho nicyo kujya abakazi uriya MP w'abacyara aba kwizara ya affirmative action 2 times ngo akoresha jabi icyo nkiza naco tora amaboko yatamba icyo icyo kitwireho bakukireta bakitanaka icyo kitwireho abantu bakigamba kungaho aho ayine mukako yini konkere byari byo kubiha ngo wa otoko basa kutama zuri kiko bashuma uganira uko murakanyise za kamera amashuka ba thank you iki kintu noza kwatkumpudes thank you abantu benda kwibaka urukabo baba mutabakasiga konkegiye mana bakubigura kebo bere kunokozi tabakasi bowazi nyera mutwe tukiza naki agiye atokwiba niyo navuga ngaheza president ubisebera ngayire rizo nzange ngani fase security government igenda mu cyango ucengo Obere mnunga. ngani fase security pinchenda mu cyango Thank you. konka nyera kugambira akarura kahwi kataranyire mu kwiba muka wakasingire kana baso utakasinga Thank you. Alex. era ya kutoza kamera ngo murebe nayo Alex. hard paper ati Alex. umukuru yagira ngo hariho ikigambo hatred kiyatandukana cyo nosho tariho umuntu kusanga ibintu byamutamire gahorora byamutama completely konka nyezere Yambarana. nyezere ngumbagare mutama banywano banjaba ngo mawo ekintu ecyariyo na leta baheza kukimplementinga kurungi munonga nekiza kuba nikituyamba kumeno ha examples kwenda blanket amnesty examples Nkiriyo ninshobora ubwese bwo kugimplementinga nkiriyo ninshobora Muhereze cyane. so now ensonga empangweri ngu ebyo bariyo nibateisa nibiza kubimplementinga kurungi munonga
kusinge bebero twenda tutwira number 1 twenda twira mu Uganda ntwenda turebe tugarukiremo kuba aragire ngo tukozese biometrics nibiza kuzikozesa kurungi munongo muntu ateme kintu munamazima amahene giza kuba gatarumu bas kucha kubaho tukasanga ngo byona biriho biterire taruho buzubwo twekiri mbone Uganda yo kumanya dingo na tugendera kigambo Uganda yo rukumanya information information yonanye nakwe cyo kurebera kugira ngo twantu discussing turebe possibility na impossibilities nyewe ni za rwaruhama konka nyinaga endijo family municipality harimo ebyaro 23 municipality ebyari 13 tubyine mashanyarazi haza hari polling stations nyingi mbonye ndo tukakase ngo baye machine ziriya nazo battery ngo hati no kutwetererize hata myake barebere ngo ebyaro byona byina mashanyarazi bana bakosezo machines exactly okay nyenda ngo time yanje kandi garikema nyezere kwetegereza nti omukuru gunateka ko bayine dine yakwikiruza munige cyaro kwikiriza mwe utakwikiriza mbasaramu no ikiriza omuri Yesu Yesu wari kwikiriza mu aramurebereho namisho gawe very good nani mbuzogu so kore utakamureba namisho gawe uri kubasa kwikiriza ngo Yesu ariho wencho utari kwikiriza system zo hata tuinete zubucyumwe agu yayakika ombibo no bajya ngo Yesu muni potent ye muni present give me my time so Edward nanisha batwereze Edward impereza time yanje nshobore ngo Yesu wo utakarebaga no ikiriza ngo nakora ibyo kutangaza iwe ni wari kumanya obabikozere obatagizirata tabakozere so ekibuzo kirungu wenchi we no ikiriza omukigambo cyo kugira ngo tuza kuremererwa completely so at challenge yitwine ni yejo percent mpango y'abantu especially elites no takwenda jona kuteganisa mwereka kuteganisa especially elites binemo kwikiriza ngo buri kintu cyo natikikugira tikiri kubasika hati ngenzere ngo twikirizane ngo buri kintu cyona twasaramu ngo yarukuka gumiza mare mu rugari John Bantu John yacurera erizoba abinege ko kuna mabarumu abo ko bibide ebituruho nabimanya hati ko rukuzaho wanoreba Mr Edward wanoreba ngo buri kintu cyona ntwenda system tugitereze reka twikirizane na neco kuba ragiye ngo tukozese byomebyo tuteme kinkumu turebe ezo battery zo kugira ngo zikanze urugaho hati ya ba stagingere kintu ki ninga batebekanise ki ekintu kiratu yambe okwiyaho ikizubecho kuba ragiye ngo amahiga rigemo mu karuru buzimazima tukashanga ngo amahiga agira gata garugamo mu karuru hariho buzubuki kuba ragiye ngo za fundraising zeze zifuteza abantu emitwe hako abantu bagurira karuru abantu percent mpango abariyo abakiriyoko so bakachikwata na n'abanyarwanda bamwe bachikwata bamangu okugura karuru no kweta umuntu fundraising no kumweta umumfu no kumweta mu magenyi so bebwa umurimo gwa memba wa parliament ogwasemeye kuba nagira ata nakora so nyonyenzire ngo twikirizane ngo biriye bariyo no bagamba owe kitini samaho ebyariyo nagamba kushaka kubaho tukabitebekana sa haruho buzubuki so twikirizane ngo buri kintu cyona tukabe ntuteme mpenda tukugira ngo nango cyakubenki basika ogo yagira ngo buri batteries kazurugaho so tujye ngo hatwine machine zingaye twine 5 each polling station ine machine zitano tuzigihereze then turinde hat battery aho kweta Alex yes tutakagire haza supply wa machine zozo no na supply wa machine zinaza kuba ryo of course no mu electoral commission ubwo no mu electoral commission procurement department but Alex tutakagire akaruke hangariona imwe bayinere mu comfort bona primary zanyu hoto kwetaga reforms well ko ati inyonkanye zaguruka mutakuzo mu national election primaries kiri ngo ezitukumanye because kuno mu Eastern Uganda akaruru no primaries antebeza hansi nayo bataka wine furaga antebeza hansi are you comfortable ati nico jina ndiyo nishoboramo ngo twihamo biriya ebikuteganisa primaries bazidine buzuko hago nyonkanye ntire yiraka ninyenda kwetsimba ntebe yakabura konka ebirarwe omukarura karabe karugiremo kasitaba bitine kizubu cyona namagara ganje ningana no kurumya ogo wahereza karuru nimba ntine buzubuna because nkibayisa ngo abantu bakagize bata tubakasaziremo konko umuntu twara asore makagira ati Alex nuwara atwebe mbere omu parliament hatari umuntu ubaye atomutwe buri kimwe kiterire
hati no muntu mbene hatagira buzibubono bwabo iyo karuka Uganda ko tari umusiya no kamanya hoki n'ibintu cy'ibintu byotaka kunda if any ebintu byakaruru ka Uganda ekikusinga yo kunteganisa munonga no gamba ka moderator o tuyine side ator o shoti no nyonyine side nyowe side yinduho neyo koreka ngo hariho ikintu ekitsemere ku bantu makinga nacyo kuture twajya ngo security teru no improvement omukakitu security tugite mu konketa zo mu karuro munda tutera abantu icyo tinkwikirizana nacyo kuture twagira ngo no kuma karuru deko muntaze tariho kintu cyo kubasa koro tine security imwe hatu mwine ho mukumi so nkibanchi manyisa ngo buri kintu cyona kisemere kuba kine owachukuma na constitution niye kutuyamba kutugaidinga then twineho penal code act ogoroye nabimanyi niye kuzweka wakora umusango niwe kireresi niyo bi so niye kukwata akasonsore cyaka so kutuwa kuba twine kintu kiterire tugumanya ngo security terum ebyo mbe bagamba biruho abantu tubaterwa kiboko abakikuru tubabasindika kuko reka riya ko kutera umugongo babatera kiboko ngo baterere umuntu yayecwera muko munya Uganda kuzo murayini ninga kuza kutera karuru twineho na group y'abantu abatari kutera karuru ngo byo bikabatamu so tubasensitizing tubegese tubasomese abantu nico kore aba patriotic league baresere mwa kantu ko kukundisa abantu Uganda bajoininge kintu abantu basemerero John company limited by guarantee mauna ajokera government what do you have in store in government omukutereza karuki hano banyana banje nabahura bagamba narora mu bintu bibiri either umuramo tugubahire in advance nalyo gubahire tubakora budunanizo bwabo kwija hano bari prepared kugamba mbara uko bintu yigana na Edward bari umunsi yabo bari mbagambi byabo nabarora nawe rakimara bari umubiki se bwana tekateka ngo tugande meeting za RC owito ko mu RC halo o meeting halo agenda before closure halo AOB any other business so they have come here to discuss any other business now miscellaneous no budget ya Uganda ine miscellaneous tayini yake ni bilioni now number 1 reform ni chimansaji kandi electoral reform ni chimansaji reform ni kuhinda hindura electoral reform ni kuhinda hindura ometwalize ne mitegekere yitu ya karuru so nikimanisa ngo bora utakwenda reform nikimanisa ngo ibintu bigume ngo kubiri kandi oberagoma ngo kubiri ota complaining result yabyo kubo utakwenda reform ora utakwenda mpinda hinduka yo mu mateka no muringo twazamwa akari byaka ebyo bururu bya Uganda nikibana kimanisa ngo noyenda bigume ngo kubiri obora no ngo bigume ngo kubiri eberari byo mu result yabyo utayomba muhero kandi muhero tizano rotere nduru kubiyo jire ba ibintu nanda kubi niyo ntaha nifa na bita aba movement ne bajari ngo oye ju Museveni ju no change hachwa wijingo kandi rugutu kandi nyuma zingo no change kandi mwahinduka riyate abainare mbaba yuko isingiro president wakujya ngo ju aha agaruka chwa ngo rugutu rwabukanga kandi rugutu rwabukanga kamuzire ngo no change kumugabo windi masa ngo atakora rugutu so entrigana naka bagira ngo no change aha agaruro bukara yakwa mutatani kandi tire now fundamentals number 1 reform government eyeroho kandi kutegeka president Museveni reform yone yekwijja kwijja ombwire bwa karuru neteko ko begenderire gukora ibintu bibiri byunga number 1 kurafikiza president Museveni kusinga karuru number 2 kusinga karuru umulingo ogwensi yona yarora ngukuri legitimate kandi kuri transparent general nebe you ureta reform ende no lesere yawo ngo muntu ugirete mu government endi
kongo mu government egi nobo lesere reform eyo kubekinga sure ngo yarakukiza president Museveni okusinga especially hati obwakize myaka 9 takwende bintu bikumutalobaneza abagurusi bine byabo iwo no batuma boralete byawe iyo kumanya cya kabiri number 2 okumekinga sure ngo no bwarakasinga ensi ensi oyido mu Uganda na heri ya Uganda yekereza ngo umuseyiza mazima kwe akasingire omuhando murugi so ntunkwenda kutandikiraho okuba norora hati in Rwanda in July 2 months ago president wabakatunga 100% kwa 99.15 100%. So nobody complained. If you round off to akatunga 100%. Nobody in the country or abroad complained. Nobody. According to stations bakaba tere ndongo banywa chai bali baje. Music was playing at polling station. Nobody complained Rwanda na heri ya Rwanda. Nobody, no single person. So President Museveni nibya kwindi. Nsinje and merry making nyanguza nsinje konka no ndamara kusinga omukwangu woko abantu bikiri yes because tunakugira mutalo umuntu weno complaining akaruru kakagame na ababe bali omukaruru bakaconsidinga saa mukaga akaruru katakabaziro so mawe ebyakuleta neba nyo mawo nale binakwenzera lete ebinakwenzera lete nyo personally number 1 abantu no bagamba cha public servant konga nebebwa ngo RCC ri chairman public servant nabali mukaruru nguye MP no public servant omukaruru naja hati no jakuya motara because na RDC public servant na president public servant harenta no public servant so na civil servant yes now abana DC nbajja kugumamu okhicha constitution yaba aligned to local government act because constitution definition ya RDC mu constitution tekusana na definition ya RDC mu local government act local government act RDC na bamweta senior shall be a senior civil servant local government act constitution ejera mu public servant so bwakaba public servant nka district speaker nka speaker wihanga nka minister tosuku mwinga mukaruru kandi especially aterirwa karuru appointingirwe umuntu aterirwa karuru so amahe omukaruru ka Uganda gashimiri kujamo nalo butajamo ubwo gajamo kukoraki omukaruru ka Uganda aha mukoba mwine empaka zo mupira ntunga monezana na buhwejo bakiteba goro abantu bakesuko mu kizarano ngo tukujya kugikiriza goro bakiteba kurungi yes goro umupira w'icyaro umupira haro kikopo bakiguzire mutware na nembuzi because we must give these things context erusi haro mbuzi kebe rusi kebe mpaya hari kache bajara ngo arasigara datwara imbuzi bataho umupira embuzi erusi baja mu sports center hano abahindi bagura kintu ekikopo ngure mparejo bakita ntunga mayateba go kine fake gold abahwedu mustuje bara tiagas no mu Rwanda rache base ngwangu bateba go egwira rekire ngwangu itachukuza go uri fariba muguzi go nguro fariba muguzi eje nkora muri embuzi erusi eriyene abantu Bobola ba erusi tabujumba erusi umugambere erusi embuzi yenkazi bo mugeto umwagazi ahati ninge bukuma atomurutoro magete erusi yawanisa abendeze bantunga mona buhweju one ine football match hata erusi ejo kuberere harimo ihanga yoro hatapenza. Thank you. It means we need security there. We are saying wait a moment. So amaheti so kuga omukaru number 2 security shimekwe parking there chikwenda kwenera nacho number 2 nyo significant improvement in electoral laws zeitu nukumekenga shwango akaruru ahakaterwa kaba declared kandi ezo zaba final results ahabwaki omunya Uganda hati oyaratira borekere nonda bakabara polling station kabe declared aho kandi ezo zibe final results if you tare
polling stations even at an individual level. very good The result you get I'm behind you. should be the national. because Boaz nari entwiga nagira tunyaka kanye ka Museveni taine buhame na Chebukata kepanka ngo bakore cyo no entwiga taine buhame iyo edo katero muri tunga mu yina y'amanya ngo buru rwa rwicinuro rwa butakizire iyo katero aba president ubwo kudutamenye kabuza kumugamba iyo katero aba kabuza kumugamba Edward ni kintu niyo munane partisan kandi mfera ni mutero mu kirama uko katera ka uno tarabanduza ni katera tugamba bintu bya maka toine mukazo kubukante nakuja ngo katera ko ogo nani John Hender entwiga nasazi taine proof ngo akaruke bakabara kololo results kukaini zimbi you know nkora yokujabu stera karuka sese umuntu atari kasese ngwala hatale center cyambugo ngunu watugambire kasese harga ivunga kandi nyoka nando I was there myself. Thank you. So enkoleje gwi so akaruka tukarabaziruwe okuba babazini so nyoni echo kwa chimuka twine aba eka ya hotel twine aba eka ya hotel eka ya Crescent Hotel nubo kuturebera program yitu yishenge buri rwa mukaga bine uhereza burungi bine cyayinungi bine byo kuriya birungi bine garden zaho korera mikoro bine accommodation bine restaurant yabo bine byo kunywa byo munembe gona kandi bine byo korinda bine na parking space erukumara nabo echo hikayo hari yari ekaya Crescent Hotel uza kutunga imperezano John yarete kiteso kikuru icyakwenda kirebweho kugira ngo akaruru tukatere tubare a polling station omuntu obora hurengu obuze mutahi wawe uri bweju uri Kamwenge kumara gate orabe yasinga eventually abe nuwa kuza kusinga iki kintu muri Kenya ofula Chebukati chairman of electoral commission akachepankaho yagambara abantu ati mukwate 134A 134B 34A ya polling station henyini iwe bara kora hiro wazobona zona like ka political party nanko dingano shaka kai netari center haba Royal Media Services aba Citizen TV imumage ita 34A zone kuya muhangariona o umurare yasinga mutegereze just kurangirira n'ubwo akabasingire Chebukati kwehereza yihindura kuzo njaka shangatare itagoyenga the way he was ordered to reflect. Edward. Yes. Jona in a point. Aho twakireho. Jona in a point. Kongata kachira point ya ine. Polling station kumenya. Ntaka kachira point ya ine. Nyina manze mushoborere. Akaba yangira ngo yante ko mu kategori ejeje eyinda kwicereza. Namujango akaruru ni nkatera. Nango bona baza kufuna ubona tanga kufitera karunga ni nkatera na jera. Usibante zona police station. Konga janta kwa tanta transferinga karuru kanje kakatwara ahi nkukorera emirimo yanje. Joni yajya mtoine franchise. Hapana. So nyowe kandi professional as a civil society organization sinjeme kwa ni declaring pate eyinku supporting. Ntabwo kitinga basagamba president wo kugira ki konka my first mandate no kore ngo nintera karuru buri myaka 5 kandi nchikora hata kiwagamba Uganda of course kugira ngo tukakireye twabente twakireye konka hine bintu kutuzibira kwikayo ari mugongo hariho mwene mwishongoza ari mugongo bawaza n'abakutureba nyewe nasiyo bururu bushatu bunko bashitanye umutare center kandi mwana mutimangu ntunga mu nshama mugenda kwishatu turi umuntu baruburu nakwibiri nzihoje murara mwe biro bibiri mukushoma bururu aha bwaki n'ibintu nke bituriyo ntugamba kogira ngo nkibasika nk'icyo kikakorwa it would be the best because ntunga mo twine gombora shatu nina harwe zirahari munonga kachitwe rwoho kwa higuru noshanga bagira ngo umuntu yasimbura kitwe amene rwoho yasimbura shanki 12 aho bahiza kudiclaringa a polling station konka ntunga manada kukamukashishe nyincha kare so mwene bibintu byobere bizibera transparency tekaba kandi nabone imanya mutikakorwa kugira ngo abantu abita bari akikirezemo nico nakitandikira ndugamba kandi yatuberera manya kugira ngo ite twa ebitwa ntesante manya kwa turi ngo implementation nico kizibu amateka tugini konka washanga hakiriho egomborera
kanko sir wikiniro because me am open chairman witu wa wikiniro barho hata batakagiye urwe nanura beno mutakahinda misaki no ushanga abantu bakutera akarurambunda nico ndo kugerera nti nibagira ngo akarwikiniro bakatakwiza katakizire imono mwakubara mukashango singira bakatera mbundu aha level ki ya president MP harho presidential na MP obundi hakiri konkaka ko kubanzako kaka ryo ritaka kushanga baheza kumanya ngo iwe no kebera nanka no hagira nanka no basa no butarara mu nzu yabo ukufa n'ubutanyago so kiru ijo twareba akarura ahimuze wanje akuterera hakija ba mafia bine nkoni nangwa nkataho no mushango nabigoro mushango wa polisi shaha monana nkakwataje video abantu ikumba ku isenkone zemizo bakutera abantu bari ya police station kandi police ronereba so niyo nonda kunyina ngo akaruru kaho bakakaranga bakahagira ngo katukabari twatire mushango gwahurwa umushango nkagucesinga nkanaraga onara because narabaye bakwase apparatus security apparatus yonka niye kubega dingira abantu abo atango yo no report ngo to bantu mwe narari nazi umuntu yakugera ngo zikazira saa 8 z'icuro konka akamanya na TP enkone zino kwase saa 8 bwihanga tanagamba gwekiro mukama wanjye tinga gambire gwekiro akaruga gakakibintu katambura misho kandi hati clips ndizini so nico kurebera nangwa anke 2016 nico kurebera ngo oguhona Rebo Gerard ukuyasingire nabwo entaro kujya ngo tukaziteka on spotlight ninyuka there is a TV ikane covering a direct ahaburu rubabino babwibira polling station akutara ogwemporo akaruruke hakaterera cyaro babuza mushamunana babukebera babakwata nico kureba baka cancel ingero ri akasinga so aho kushanga ngo habo transparency mazime ibintu bihinduka konka ninyesinga ngo tukashira kugira ngo eco kiyanagamba John kugira ngo tuza kuchikora mu Uganda ahabwo kuba karuni katewa kubanza kije nyunda rebera na RDC nangwa by then astanyo mutare center na teresi mwarukurra umukazi mukuru narra abo kwa deli somebody commanding ngogo muntu mwino kumuranga mwamutamurangire ine kirabe so mubanza mu maranga nkatuwa wazi abo mwene barra abantu bari amasimu mpaka ibaraje mu hati twashomeri so really we are still very far abanyaganda ko kandi njangu kogera ntufuna political wiru aba bajone ba Alex abakwenda kuzo mu parliament ukashanga ngo mukuzo mu parliament ni muhati mwasita make mugamba ha mwabikora eri hangara ka benercha konka kiziwe kitwine umuntu nyona ambwe no mu parliament nkitiniremo twatshine ba MPs bakorenga 500 mazima no kwesimba nimbaso kutesimba abo kuba majority ningira kukunda akabeno hakorwa ki because nkiba ngenda turebe iwe ukabeno tekateka ngo hakorwa ki ati niyo ninyebuza iwe ukabeno ina ngo hakorwa ki eti nakubeni nyene kugira ngo emukoreba ngo basa kuboneza karuru kitu mwako mu parliament mwabihinguza bakubireta mu manyo parliament babihinguza dukorwe konkano yakushanga no kurwa bitakorwa Edward because you can oversee you can parliament na ye numero ngo banereba nerebuza government bye yo negera ki oversight role Moses no hori ya grieved no haini nako akaruka karingo kumukagambo cyukubanza cyabyo yo ni pabara abanyigana ngo akaruka Museveni mukamurekere government yagiye nazaksiyo bwire najihagana ne muhaga konke nyuzangu itandoburu first of all nyomu government yarwanyiseza ko ziremwe muri meje ubumwe ni ngamba public reka kuruga RDC ubundi tingamba ni ndumwe konka ko ziremwe muri meje ibiti izo bya sukuru atunore information ko kutura muri America emyaka 23 niyo ya declassification atanaza para declassification wakufundura information yejo ate stem wakufundura izobe ya sukuru enkumiro nita William Pike wabena kurra ni vision umuzungu umuzungu kashoza headline action Dr. Beski ayina abantu bingi wakabaka kintu bitano ukakati y'umuntu w'imyetano yewa so tukati izoba rya sukuru ese n'abantu bingi president Museveni n'abantu bake kero campaign presidential nyineka yaragira igeze mayombo kugira ikirisi yakora ikirengera hari campaign ya mama Mbabazi kwambabazi kandi sikutagira ugeze mayombo akabimsa kire yagira mu defense RPS mukuru w'imirumo batwe kandi accounting office kito batwita kama mu baraiza waitegereza
twashitama hakorwa task force kagikora igana club zoba nigishwe ki namwe yitwiga ahubwo butabatina ushanga henterere coat of arms nokireba bona batire gishita mu mwindi garamu ngishiyete mutiga kwashwa mutere ya president kashikata umba yatamu kasha wiki ngani nyuma yizo ku na asipos kora itito bakte como western axis mukama uto batwire akari weshinza Freddy message baitaje ambassador witu muri Tanzania nao konko mana ubutare tukora principle itware tukora hizobe byo bagiye mutasifusi bwenda gamazina gaho koza bingi ninjibishwa aho meeting yo kubanza tukatura abantu kama 10 n'abandi bija bayigitaho bwanyu n'abandi bakaba bize tubafuna byo kukisha ungaba basize kama ni kama 10 so principle itware tukora weja hejo egene jiramu tukore kare akaburu tukasinge Stakayete sawo kwija kuri bindi bintu ibyo kwirindira umungu so meaning that nakas na kubatsije bajya bakashaka bataro kuzakari umungu waiteje satu ina karuru hata ekimpe na kuingo na gaba bingi kuri atkanyisha kumibire na atanena hata ururo twine taibu yabo negiye kugira ngo tugende declassification yakomaho nice hasibuhirize zumzum noga ya declassification kana yasigara ni information hatala ujya muri taro information you talk gumiza because we are still waiting for the information gumiza mu noga gumiza ya John no what kiteto kadiro Fred Mwesigye akateta Uganda club utwaje no twateza declassification yaho problem ya John nani what fair he here thinks he knows no omu fair we are not talking about NRM tokugira tunyo ngenda kubwatule byama because declassification omu Ruganda bagira ngenda kubwatule byama kwamara bagira ta otoyakalo new vision headline kandi ikintu cyama aho twa meeting abantu 20 ikintu cyama otubyakoma atokoboze uze cyo mugenzi no boma yomba kandi sifiriye akashimugana akora campaign na free mwisi na bazo nindeho problem ya John kandi baganda nyine nyingi ya peremene na teka mu movement na jamanya munonga nkandi nwabudima nkatu tujyana gitikiza nyoka ngabyo John nyo cyarakiga kukiza movement nyoza president office watere tunari ngamba so ataba bikaba chika next time moderator izoba stop na nokumaya ebu forms the house kizamjo no na amanya bakubingana naiwe no hati ni kukizajo so ni bakubingana arebo ya deputy nani yetara bingi bakubinga kabingo konga kandi ariyo narwana soko overstaying mu position atokana nabwo agumye myaka shiko na nenga necho na kimumchiriki we John nyonye no mwisi nyebiri kumyo kwa mushara 12 makumi kari kuranaza kwisimba kashara bansinga na torre tina wabingi kandi kararka nyene ka opikumi na kumwe gasara tore isimbiri kamarenyezi don't lie kamarenyezi you are not nominated on any seat in Kashara I was nominated in RM primary na NRM primary tore isimbiri then we are there no gumza noga ababebe simbiri therefore you have stated it you have stated it has relied it the kare henera kwa hiyo ndio mko ni kuchiza training reka tutaza personal noga reka tutaza personal reka tugareke batwihamu reka tutaza personal so I don't want him nyanda nani ngamba jona mako ataka chumu ahadi henera noga bari guma kore research rebe ebwana ugamba nibyo task force so task force kande bora now task force is not picking
ako kuyawira kanu twasinga taza kororo nyereka yarahira twagereyo iciro twaza kuzo ugenye bwitu ngaba task force tageje ambabazi wacenga twazariza twaje gusa ikireto ninshwa na speech y'umugezi mayombo ninshwa ya David Gefuza ninshwa speeches ikireto izabi utalizira ho ngeno sare hata waharuzo nawe njati hata mukakora kinga task force bazo ndio principal itwa mitamboro task force ndio ndi oka principal itwa mitamboro wa shahejo wachenga hata ni ukotari innocent mukaruka Uganda urra yego kashinga zuru mitamboro wa shahejo boaz akayina kahogo akaruka koreka tukarone stakasubire kare bokwija ubundi bakatsinga ukashanga cyitenge so kuremera umungo thank you so njo kurani bagera tati okakaza kuri sebe bomka guno zamusinga besi je akasinga msibile kubibere na mukaga kongana president akamuba na hata baramusinga hato akakaruto kuza thank you hata mwene electoral reforms obaza baho batsizibaho zineki mindi takanye kimshaba nishaba bigandimwe mutakaje cyirega kimwe ahubwo obwire no mbazi time is a medicine okay mutakaje cyirega kimwe abantu bakunde ngoma munonga bakajetera bakabehera wabarakoze wesiyone bakunda naza kusyobwire nsebanali thank you so much thank you so much obare munonga Moses Nwagaba abantu abakutureba turiyo ndenda kuhendera program 1 or 2 persons here ndenda kware organizinga konka Ernest Rwabagabo Mugume Markazo Arnito Godfrey Abane Bebwa wakashagama himbisiwe wachitura niwe ino tureba n'abandi mwena ntubebaza abakutaho program eji reka tugaruka mu studios rumuntu ayine ndekika emwemwe tuendere program ugomba mweta shotaro messages za text za butosha am I seeing them? They're not coming through. We shall read them when we see them. They are somewhere. Alex, twesida chika emwe okendera program. So omishwaho tukakora ki akarukitu kaboneza. Akarukitu kaboneza no kwikirizana ekitweta implementation no mu ruzungu ekirabe cyacwirwemo kugira ngo tukoze senke byuma nkebyo reka tubirete bibe biruho mu bwire amanda gabyo gabe garuho system ere active tutaburwa network hatagire cyabaho cyo nikubasa kutuzongoza runakorwa so echo kibase kuba nicyo cyakora number 2 kuturabe ntureba ngo security neba involved munongo mu karuru reka security kwerize ebe somewhere abantu abanyayiganda batera karuru kabo batora no mwebembezo bari kwenda echo nacho nikiza kutuyamba abo abari kwenda kugurira na za fundraising nebindi ekitweta commercialization of politics nabo tubihemu tumanye ngo kutura kushanje oriono otwera fundraising ori ngoro gura karuru bakutwara umukoti ekuchore meche semire kwani egereta ekuchore umusango ovunanzibwe nkoko semekwana ovunanzibwe ekindi reka abantu babutosha tubahereza obushoborozi bwo kwerondera omuntu orabazwekere obano president obano kya person LC1 bahereze obuzunanzibwa bwabo bahereze obusinge bwabo bakume batebekanise buri umuntu atere ashemirire umuntu washemirire kwana atera lastly nyenzere ngu abantu ekinikira kukigamba everywhere ahindukuza abantu abingi nibagira ngubo nibaza kutera karuru omuntu yakwasente kwara kwesente okatera karuru njagaro utasiya noborogera umuntu angu tuyine mbaza kora atera karuru bakwire sente utasiba norra ngoruguto rwakwendo mugongo nebinde biri nkebyo abantu twongere kubagambira kintu echo kubarembende sente they will get money they will not get service iyo niyo kwenda kwesimba abantu bakabura na kongere kikemo akagambukamo abantu bakabura ninyenda kuyija niza kuba niho nyenda kwesimba ndiyo muntu uri kwikiriza NRM
na his excellence president Museveni ninyenda ngo tutungure kabura yitu abo kubito twine bite bitakatungire twine ngaza kinuka amashanyarazi tugariyo twine ngaza rya kihura kurahiguru twine amashanyarazi twine mizi in fact na nebyo buhangwa ugunahura nakora mu kitongore cyenanga icyo buhangwa toizo kanyamba wanje handemere nagambira hati wakirebe twine so itwe twine miti twine biha so ntwe nangu at least ensi yitu yakabura tugiteka mutindo abantu batunja mizi abantu town councils ngezo no ngiro tusanga kasasiro yone ryo kutezaho reba izo mbere inyomba na sente za PDM kare itori antore abantu tubakazitungira hati ngo batangiye kubona mu sente zitwireho kumara emyaka so hati wanore sente ngezo zikiriyaho ziteganise ntubantu wenda at least twino mwebembezi abe nabasa kugira a following arebe kineki sheme kuba kiriyo mu nkora abanyakabura nimbendeze birungi kandi nimbakunda munonga natamba Alex no wachagazi omurikebwe gwa John Toro we bare kutuhurura ugu yatsinje message yana ibaze twiga konka twatere hizina Edward tenere program mu ndakekemo ya bo bari munonga nyandagamba bintu kavyo ninga bishatu cyo kubanza twaba tukine ihanga ero kuteka ngu omukaruru twatireho internet akaruru karaboneye no twakutaho reforms tuzine zirayana twaba tukine mobile money ekaba shutdown mbweno kateka okenda kureta ho bintu byakuremesa abantu okubiyaho ubugabe bwabo bakutera karuru mazima turatamba ahabo kuba hino umuntu wariho internet akanyiga tumwene wanyu internet maybe nani yenda ku nani ngamba nawe atoka bishatinga down then nakaruru tinzaze kukatera abo kuba wanyu ubugabe bwanje mobile money hari abantu bakutemba na taxi ariko za polling station hatuyeho mobile money kuronda transport so really nyoni yangu twatine panic ukasanga mtu ne government ine panic eri kugeti baytuyaho tine hiturazi mazima no twakora reforms tukazita tuzaratu yambe ecamuheru nani nshaba onarebo no batumawo no murimo gwe ibyariyo nakora konkana nishaba ngo abantu bakwasa kwika president omwago kuta sente zo muhiwo mushoro ombintu bitarabe implemented esente kuba kuziteko mu advising a president kureba ngo nawe maybe emyaka iriyo nemutamburira negenda akwana reba twabanza PRU MKC yabe nayibembeza no kujya tinyoti nkwanga muzeyi konka emyaka ikire yo kugira ngo umuyambeho ahumuri mbwene hati gucyamuremere hati kanshabe tumuremere ruhanga mugizere apana ngoma nagate ahamahe ruhango wo yamureka ngo Museveni nakibasa niyo ruhango washamushanje go rugambo mu kiro cyonka tinki mwicerezamo so nco ntakwicezana twita ninzirebere konka ruyare nataya kuba haronka man gico kunywa ashimbe kwa raman gico kunywa ruyare so echo nco nanye ndukhendera kugira ngo bateke amani mingi om advising a president akoya humura mazima nangwa no mwena ba Alex Mukije akaruka bigana nkatere mwe bare munonga abakutureba na Edward echo kunywa kiruhu ngo bizi yanaganywa neco mwihango neco mwihango uja ngo yacherewe na cyayi ariko n'ibiri bagambe cyashamsha bigotero omudekike mutende atwenu Robert Mao ayegeresereza atanyira ubugamete ya Rwasiza agije bigifuka kabonero ka DP ageza agije bigifuka komete nisize hana hache nazakubanya kafuni kandi bazakanaga ofuno mona babonye so ile kwejeses eba yo bampusa manya mu reforms manya president manya ngwatiwe manya parliament ebe byona ibyo bamuteye ukushishagura rero bakwiye kwasaba opposition kandi kanyimi ibya movement kandi watiyo wakamureta movement ngwazo libi yakoze kandi bereje ko watiyo rero hatu batake kubiteza ki batake yewe kite kikumanya no batonongwa kureta reforms nango bakasitombera jurisdikisha zirinsia ibiko ni batara mu system cyangwa kijyamo kugera kwa tena bakazi ongano byo perezida bisya omutunga ogwatwire obururu bwa Uganda bukabushisha umutunga n'ugwaye wabare ukireba ukarabaho umutunga gwashisho bwa Uganda urugara kumwenda cyana atene kubibera nene nerizo umutunga bw'inerangira yero kwenda karuru kaika bakasha kakaterera ngo umutunga bwi umutunga kushe
umutunganiyero. Thank you. John ndakeka mani tuhendere program. norate olu munyamakuru Boaz kandi nanyowe ndi one of the media practitioners mu ihangaro ni kibi kubotaho radio na TV umusomo wa makuru akagira ati breaking news that president was in Entebbe Agakagwao. atagakagwao at president yari Entebbe atkandi yakisa cabinet at the end of breaking news ndio giriare ngo wako na Royal TV you will feel disappointed. You watch the Breaking TV news. until the end. Match up, he has finished. He has Kuyambori finished. napaka Breaking news. President Museveni is in Entebbe at State House. End of breaking news. Bye, MC So, the classification at Kajoku at President Yasinga Kanto celebrating at the at speeches agam. So, Milano wanje and by the way Edward. Nija kugumana mutarabanuza abantu insinuation zanyu zinu zecho kunywa no gumana muhayiriza abantu toyine umuntu warasengerira abandi muri nyuma niwe abaganga abandi mwina abazaire banye bakaitwe cyo wagamba shamushangene kikatana na munani bakagani hari abantu bahimbagira habo cyo kunywa abandi abazaire banye bakafwa amaraga kabeita bayahanika uwo mukwiza hanu mutashangana na munani shabana cyo kunywa kanyera gaba bandi gaba cyo kunywa ari yacho kunywa cyo kunywa abandi kuba tujyo wanyu kubatsako bakanyanyu abandi bakagura nagamba cyo kunywa mbese ko yenturi mwetware mpora mukugambe byakarevuze kuba tubatsaka bagendera kurungi muso kusanga nkashora ruswe kuri yawa cyo kunywa cyamusire Hendera John. so we should stop that crap really that's blocked now aha imwe abantu babukiro bakasamba kudumu Majon nabaza ko emphasize ngane cyakwenda ushita kucyenda. kombera mwata ejo kubanza with or without reforms oboratera karuru umma orinde bakabale abantu bitu bagira gukora seze karuru ngotaje ekirecho make it a public holiday on celebrate a polling station yawo tera karuru kambi babanze bamare kabara bakaneka rindi konka mu making sure ngo na DR forms za selingwa iwena muroho why no hello system agent hano beta agent mbona babiri agents neveiza iyo nga candidate ngo MP ngo namwe hilo mtwaro bwacha msana nali eje nyonyeza nyine interest zanje mwe mtwari 10 njana nsayinga hojene polling assistance but no agents okay so hati imwe abataka babuchiro kubamba muroho ba agents no bakubehaho imwe mukumeho 500 of you 300 of you or every polling station tebasoki result no zranzi ja hatale center chugumire kindura result ezaba witnessed by 500 people at each and every polling station. Thank you. Okuba reforms nzija kwiza ukuburamta kozero murumo gwanje. Thank you. Wabare John ekindi electoral commission amuheruko kuheza eretaho bine guidelines zayo egerangu taro kutwara kamera polling station taro kutwara isimu so ushanga umwanya guri somehow guri harahunko mwirima maybe ico nacho nico kwa addressinga later on. Transparency is limited by the electoral commission itself. Konga twenda kwebaza tunawe John okututayira umukashishaka twenda kwebaza umwami gumiseza Alex kutayira umukashishaka babare na Tamba Edward babare Moses Nwagaba twenda kwebaza ba Ekaya kuri Saint Hotel abaturebera obutosha abakutubangira twenda kwebaza technical team yitu abatuhamiza program yabaho n'abatureba enshonda n'enshonda twabantuganira aha bitekateko ebiyomberetwa kureba ngo twahindura mbere byo byakaruru ubunda karuru kaongere kunanura bingi takakananura buri yomwe konka kananura majority kandi habaho verifiable ways zo kwamyangu hine cyashobere kandi hine cykwasa kuterezwa no mu ihanga y'Amerika Trump akajya ngo bakamuyiba konka borokoti iyaba yitombitera bakamushaho ubujuzi bobara so that has been classified as baseless kugira ngo bakamuyiba n'abandi Boaz wa Mongolia okuserwa mukagesa biteri kwija ndebendeza okusiba kurungi ebiti bitekateko bya TVG kureka nebya